basimbuza rwose bareba ko kiriya gikombe giteretse muri VVIP rwose ko harimo umuntu uza kuba yakora maze mbona igikombe kimeze neza cyane akaba ari gutyo bimeze reka turebe hatanga pasi bacengacenga barabasore yakubita akajido aramukubita rwose Karugondiyene hariya amwicaza arasutarara hariya katureberera kosa rigiye gukosorwa nande asubira inyuma gatoya ababwira ndabona hariho 15 ndetse na nimero 5 atera akajongera aratera kwa matanga umupira nabi nimero 13 azamukana neza basore banana neza tereka ku mutwe uramusore ariko bamukuraho kugituza zamukana neza uraninde nimero 10 Petit Messi zamukana neza nore bana barakwicura aragusebya arakumwaza zamukana kwa nimero Enyariya ati rwose ati bishobora kuba ari kosa ati rwose ashobora kuba ari kosa ese biraza kugenda bite amapire no niyo barazuku amapire no baratangira igikombe haya mpira nogu dona atera mpira muremure ashakisha Abdara ashakisha Karira abarubitere basobekeranya umutere corneri undi no gutereka imbere y'izamu kuko sajya rikorewe Karira arubitere apogote umupira no guterekwa imbere y'izamu rya Misakemu amama zuko haya Asado mpira no kurengane Asado wanze kumpira murengana Asado chego bora Asado hapana hote Asado weho wakoze kosa Asado ndio weho wakoze kosa haya mbibutsa ko match niramukirangiye gucya turahita tujya muri penalty ovyo Didier akiri umupira nabi cyane umupira no kuregurwa na Asado ashakisha Albert amwati weho subira inyuma Asado akina ashaka gukina na Jihadi Asado Didier Jamatar taka mpira Asado na Jamatar mpira kwa bashaka dupfa ariko protokole siri gufana Jambi majengo turi gufana majengo nata na Jambi kureba majira protokole mu gihe gufana mushaka fane ariko nana nyanemera ubwo ngiye gufana Jambi rero mu gice cya kabiri ngiye gufana Jambi mu gice cya kabiri urabye neza Ibra no agarra para esta no Nosso, vem dar Mani piga bari. Ah, você já foi a luz.
hakaba habayeho gusimbuza, hakaba havuyemo Dona, hakaba hagiyemo Max. Nane ule haka takaza umupira Jamadan cyamuroza cyane, Jamadan akopesha, Jamadan itanga akazi, Jamadan babiri batatu, Jamadan aya umupira ashaka kiza atabara Ashraf atabara Marisol abwira umutoza ati koce benebeje ko twoganijwe mbibutsa ko match nyamukirangiye guca tureka tuza muri penalty. Umupira no kurengurwa na Majengo, umupira no kurengurwa na Didier wambaye nimero 13. Jamadan Didier oranaga nabi mbibutsa ko match nirangira guca turahita dutera penalty. Turahita dutera penalty. Jihad ashyira umupira imbere ashakisha umutwe wa Brazil. Nani hagati mu kibuga, Fabrice akora umupira neza cyane. Haya abafana bose bavuga uti birarangira ute, uti igikombe kiraguma ku Majengo cyangwa se kiramanuka mu mujyi. Kirazamuka. Abafana ba Majengo mbona ubwo bari bwose. ariko ko mutanavuga ko hano hari umuntu kuri zikiri ariko ukorera Majengo zikiri utitereka umupira ni offside. Asad ashakisha Ibrahim Brazil, shaka umupira neza cyane kugitoza. Ibrahim Brazil acenga umuntu, Sajad acenga umuntu neza cyane, Sajad ashakisha Ashraf ishot agashot kabana, utega agashot kabana, Ashraf utega agashot kabana ovyo. Manisol abwira Didier ati tuza nta kirapfa. Isa kira na Manisol buhoro sogeza mbele. Manisol ashakisha nane ule Desai Biranga, nani Afif ashakisha Asadu ashakisha Shani kona umpela Sajad anakwica, Sajad uruchungana wanakwica, Sajad kabiri gatatu, Sajad injia silfondera pasio, Sajad ovyo koma ukijimikiweo Didier ukijimikiweo ukirugana nane ule Arafat Nzofu chama moneza cha Arafat Karira umupira bamurenza, Karira wamwambika ikanzu. Haya ntabwo byoroshye mbibutsa ko birangira gutya tayari penalty. Nane ule Manisol akiziramo neza, Asadu Jamadan kugiza kabazo, Jamadan ucumura barakwica, Jamadan Didier Akram hejuru ni Rwanda ashaka Abdala afifa kizo mpira n'umutwe, Abdala mpira wafata, Abdala Fabrice akiza neza cyane sana. Nane ule Sajad arakwica, contre attaque. Manisol amwereka ko ari umukinnyi mukuru. Jamadan hejuru Rwanda ashakisha Desai Chihaga kizizamu ibirarangira, Karira hoza biranga, Karira banama
abasore baracyafite amaraso yuzuye nta burwayi Daniel kuraho kapresiye Charles birarangira contre attaque turava kuzamura imwe tujya kurindi Sajad yemera kumpirenga Sajad arakwica Didier Sajad icamuru Sajad kidurane Marisura kirizamu Jamadan atukuga Jamadan akwica Jamadan babiri batatu Jamadan atuzisha umupira akina Didier Chama kina Didier takaza umupira Asadu contre attaque Ibrahim Brizia Akram akwica Chama hagati mu kibuga Jamadan cyangwa cyane Jamadan akwica Jamadan yamukuraga Jamadan Didier Chama Manisura Chama hindura handi nabi Afifa récupère umupira biranga Abdala agiye mukorana ikosa Sule mu minota isigaye n'iki wabwira abari ku kibuga n'iki wababwira Sule match urayibona ute Yesu nuko mbona abasore rwose ipirawu yabakozeho rwose ubona ibintu bitameze neza rwose kubera ko ndabona kuraba abantu bose ubona hagati ya Alicamia ndetse n'ikipe ya Majengo FC rwose urabona rwose ko ipirawu yakoze akazi urabona ko ipirawu yakoze akazi Ramusora akoze akantu nkako rwose umusore meruka w'umurundi witwa Bofis Caleb ibintu yakoraga akiri muri Rayon Sport Samukana neza nimero 10 Petit Messi akora neza cyane aragucenga arakwandagaza Samukana uraritenga ariko ntakosa ariteze Kature biraza kugenda bite hagati y'amakipe yombi biraza kugenda bite nibirangira gutya ni karundura cyangwa se penalty rwose kwisa yanjye ndi kubona nambaye ku kaboko isanaguriye Dubai iminota isigaye n'iminota itarenze 8 kugira ngo tumenye ngo barongera ingahe cyangwa se turinjira muri penalty ese biraza kugenda hagati y'amakipe yombi ndetse Alicamia ndetse n'ikipe ya Majengo FC biraza kugenda bitenda cyari Suleimani alongside Juma nk'ibisanzwe rero Kature biraza kugenda bite ateri ku mupira ara nimero mbona zashishutse biraza kugenda bite zirani nimero zingahe nimero enye cyangwa se afonga ni batareshatu Kature umusore n'indagiye kukaragora umupira ese biragenda guitara pasa cyangwa arashyiramo abasore batatu bafunze urukuta ese biraza kugenda bite bamwereza uburenganzira yisubira inyuma atera neza cyane ariko arapasa ahereza kwande umusore n'inda zamukana neza ariko atanga umupira mubi yipasa umupira muremure azana utuntu tw'utumanyeri hariya ariko icyo dukeneye ni ibitego kugira ngo turekira igikombe n'induraza kukizamura ibicu ese kirasigara Majengo aho stade Umuganda iteretse cyangwa se kiramanuka mu banyamugi ese biraza kugenda bite hagati y'amakipe yombi mbona rwose abatoza bose bavuga ati bimeze bite mbona rwose umutoza uhamagara tititiye mu ikanzu nziza cyane azamukana kwa nimero 10 uramusore n'inda ariko umupira ujya hanze agera vuba rwose nimero 16 avuga ati mujyomba hereze aragucenga arakwandagaza arakwambika wa mwenda navuze zamukana kwa nimero 13 arahereza Daria tenga utuntu tw'utumanyeri ahereza kwa nimero 1 aranigaritiye cyangwa se umunyezamu zamukana neza arashaka guhereza tumbagize ibicu akora neza kwa nimero mbona neza cyane kuga kwafekeza azamukana ati rwose abayeho kurarira akaba hasigaye ku isaha yanjye mbona hasigaye iminota mike cyane itarenze iminota 5
kugira ngo tumenye iminota bari buze kongeraho. Ese biraza kugenda biteka igikombe gitwarwa n'ikipe imwe ko kitari buze cyagabanwamo kabiri. Ese ni ikipe iraza kugitwara mu by'ukuri? Mbona rwose igikombe kimeze neza giteretse hariya, igikombe cya zahabu ndetse na diyama. Umutwe wo hejuru ni diyama, hasi ni zahabu. Zamukana neza umusore kwa nimero 16 atanga neza. Zamukana kwa umusore ninde? Umusore rwose bagundagurana ari ku mpira. Nimero 8 awushira hanze. Ahereza kuri umusore. Zamukana neza, akora neza bahanana neza kwa nimero 12. Ashaka rezo ndatanga centre nziza cyane ku mutwe wa umusore. Akora neza, zamukana abasore baricamiye abatanga neza kwa nimero 13. Arirukanga kontra attack, zamukana neza Kasongo. Akora neza zamukana, arahereza nde asubiza inyuma gatoya. Areza kwa nimero nabona ishot ariko neza amafata umupira neza. N'abasuzuguye hariya. Arahereza nde, reka turebe kwa umusore ninde, barasimbuka bajya ibicu. Akora neza, zamukana kwa nimero 8 atanga umupira neza kwa nimero 7. Akora neza kubita akantu hariya, akuraho, azamukana kwa ura musore waricamiya, atereka ku mutwe wa musore, ariko ati ni origine de retour hariya ariko. Ese biraza kuba bigenda bite? Akora neza cyane, azamuka bundi uwabahemukiye n'uwabahaye icyo ariko hanze. Umupira rwose bawutera hanze. Umusore aragerageje uburyo rwose bushoboka, aravuga ati kanzamura ishoti ikomeye cyane mbatungure ntungurane hariya, ariko birangira umupira uciye hanze yizamu ku ruhande. abayobozi baravugana bacekinga ibikomeza Ngende kuvuga umwanya wa gatatu. ntabwo burahembwe n'uburana nta kibazo kitagata Yego twabukira. Na none se rashwana. Hakurya muri yatsinze. Cyagere ko yatsinze. Ndashiraho nongera mbivuge ko twatsinze. gatatu niyo yatsinze Kuko semena gizbije byagenda bineza. Deri byinyi. mpamvu witwa Yusuf Nayikira hatubwira rero. Systeme ni yayindi. Hada macho ushize ni ekipa yatsinze. Bahurana. Ubushize ni Jambo yatsinze. Barayitsinze. Ari jambo kuri penalty barayitsinze. Chef. Majengo yatsinze. Atado! Iragara! Macho ushize sawa batsinze. ufite ubwoba Ibra! Bayo! Comienza! mandhari Kamaru
Caravaggio. Sikiliza nyenye sauti ya inshallah. Hizo dukeneye. Amagambo ufite arashira. Sikiliza hani mubavuze rwose shwi. Ariko abantu namwe kigali basikiliza nyura zose. biraza kugenda bijyana cy'amakipe ubona abakoca bose bavuga ko biraza kugenda agacucu ya arisama gukomeza kwibuka rero insanganyamatsiko yacyuza kuri sitade y'umuganda insanganyamatsiko iratubwira iti insanganyamatsiko iratubwira iti urubyiruko twimakaze umuco wo kwirinda ibiyobyabwenge ati rwose ati twimakaze umuco wo kwirinda
ufite umwanya kije kinamije muzagaruka niba se mukiriho bagenzi nazanye mukatumariro mandengo muri Zambia muri yes murakoze cyane rero mureke twarize gahunda yacu turasaba ikipe ya Rwira ikipe ya Zambia ikipe ya Majengo abakinnyi bonyine gusa nibo dushaka kubona imbere maze muze dukomeze umuhango wacu aburana bigize nkana habonekamo utsinda protokole mudufashe ntagire umuntu uzamuka aho ngaho atabiherewe uburenganzira mubyukuri muranyemerera uz'umushyitsi mukuru muraza kudutangira igihembo ariko muranyemerera mbere mu bihembo byagiye biteganywa maze nyuma muze kudusohoreza igikorwa munagiye n'ijambo mugeza ku rubyiruko nyakubahwa umushyitsi mukuru umuyobozi efekitifu y'uburengerazuba iyi shampiyona yatangiwe ku itariki hari mu kwezi kwa gatanu iyi shampiyona yari igamije kurwanya ibiyobyabwenge no kwimakaza umuco wo kwirinda ibiyobyabwenge no kugira indangagaciro z'umunyarwanda nyuma y'iyi mikino yahuje amakipe 16 muri aya makipe barakinnye kugeza ubwo amakipe agera muri ane ari yageze muri kimwe cya kabiri kuri uyu munsi tumaze kubona ikipe yabaye iya mbere ndetse n'ikipe yabaye iya kabiri ndetse n'ikipe yabaye iya gatatu ni mu rero dusabe abajene igitangira ndetse kuva iyo kipe ivuyemo ikanagira n'umukinnyi watsinze ibitego byinshi mu irushanwa umukinnyi watsinze ibitego byinshi mu irushanwa yitwa Arafati ikipe ni Nyakarugo amashyi menshi kuri Nyakarugo amashyi menshi kuri Nyakarugo Arafati numva yakwegera imbere maze Demokrati ushinzwe ibikorwa by'akazi akegera imbere akamushyikiriza ishimwe ry'umukinnyi watsinze ibitego byinshi ndetse n'ikipe nanone yabashije kwitwara neza yagize disipline ku buryo buhagije Demokrati rero ushinzwe urubyiruko rw'abasilamukazi mu karere ka Rubavu yakwegera imbere akadushyikiriza igihembo nyakubahwa Arafati na kapiteni w'ikipe ya Nyakarugo Demokrati mu buryo bwo kubahiriza amashusho n'amafoto turasaba ko Arafati kuri kapiteni watsinze ibitego byinshi urakoze cyane dufata n'abana twose hatuye umubyeyi mwiza ku itangiriro rya shampiyona kugeza ku musozo wa shampiyona nyakubahwa bwana Claude ndabasaba ko mwakwegera imbere hanyuma perezida w'ushinzwe urubyiruko ku bitaro Sani ndamusaba ko yakwegera imbere akaza akadushimira bwana Claude watubaye hafi umubyeyi wakomeje kudukurikirana mu buzima bwayo bwose ahubwo twamuganira kuri stade agatwakira n'abana kandi akatuba hafi ubu ni Claude mu bandi gihe cyose Claude turagushimiye twishimiye y'urubyiruko warakoze cyane kubana natwe kandi urukundo watweretse twabanye ku itangiriro rya shampiyona kapiteni rero w'abasifuzi n'abasifuzi bose muri rusange n'abasifuzi bose muri rusange nimuze mugane imbere maze tubashimire ishimwe kuko mwatoye hafi kuva umukino ugitangira kuri uyu munsi wa none abasifuzi babanye
kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa nyuma. Barakoze cyane, ni abana bacu, ni abajene bacu, nishimiye nta bihembo twabona twabaha, ariko rwose bagize neza cyane. Ustazi Soza ati warakoze muhungu we, mbaye gushimiye nanone. Bakaba Ustazi murakoze cyane kuko yarishimiye. Kapiteni cyangwa se koca kwegera imbere maze agashyikirizwa ishimwe ry'ikipe yegukanye umwanya wa gatatu. Kapiteni, ikipe yose muri rusange ni byiza ko muza mugasuhuza abayobozi maze koca agahabwa ishimwe, uza kuduhera ishimwe ry'ikipe yabaye iya gatatu. ari Sheikh Sozo agufasha kudushimira iriba ry'ikipe yabaye iya gatatu. Kuba muduhereye ishimwe abafana babiri bakuvuga ko masariko muri warakoze cyane cyane ni umusigiti mukuru kwa Chabiraji mwakoze cyane. Uyu munsi penaliti nizo zirari impamvu yuko mutagenda, ariko icyizere n'imbaraga mwakoresheje twizeye neza ko muzakomeza kubigaragaza, kandi umwaka utaha nimwe aho mugeze naho ntabwo hari horoshye, harakomeye cyane, ntabwo horoshye. Turasaba asohoke ushinzwe imibereho myiza muri biro y'akarere Bwana Sheikh Abdalla aze kuduhembera ikipe ya Algeria. Algeria mwarakoze cyane. Algeria ntabwo mutagize. Kapiteni yegera bugufi, mashallah, barakallahu fikum, barakallahu. Abafana Algeria muraza kurishima mu buryo bwiza bwumvikana. Nimugenere nyakubahwa Ezekiel Turashimishije kuri munsi w'abaturage bakinnye amashindira bakinnye neza amategeko nuko na Algeria ubu turakinnye inshallah